Wih. Kuntilanak pocong, kuntilanak merah, kuntilanak putih, semuanya berbondong-bondong ya guys ya. Itu baru ya, kuntilanak layaknya ya. Everybody sing a song, do da do da. Well, everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da do da. Well, everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. Well, everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Alright, my gengs, my boy. Welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semua kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda. Dan di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini video apa ini? Prank hantu masal new edition. Prank terniat lucu ngakak surrounded by ghosts. Oke, prank terniat lucu. Oke. Apakah selucu itu, saudara-saudara? Langsung saja kita jump into it. Oke, mari kita lihat. Wih. Kuntilanak pocong, kuntilanak merah, kuntilanak putih, semuanya berbondong-bondong ya guys ya. Wih, apa ini? Warga sekitar ya. Mari kita lihat warga sekitar. Mana hantunya? Waduh, ada sound effect tertawa ya. Oke. Mana lucunya? Hi. Yang membuat tidak lucu itu ada sound effect tertawa loh. Tidak ada prank ini, baru beberapa menit ini sudah membosankan ini. Tapi patternnya begitu-begitu saja ini. Ini baru kuntilanak yang kalau ini tidak apa-apa, setan pun tidak apa-apa kalau begini ya. Oh, di prank. Oh. Mana menghiburnya mana? Waduh, setan emosi cok. Itu baru ya, kuntilanak layaknya ya. Kuntilanaknya ya. 2 kali biar dia 2 kali mati. Ini setan-setan lebih baik kita melihat expensive fail ya. Expensive fail. Pokoknya dari setan-setan berujung ke expensive fail ya. HP terhisap udara. Iya, oke, dadah. Bill when he slips on some water in front of a packed wedding.
Iya Tuhan, rusak mahal kamera. Oh my god. A massive Air India airliner gets stuck underneath a New Delhi overpass when a truck driver sorely miscalculates the height of a bridge. Ya Tuhan. Rusak pesawat. Rusak pesawat. Oh. Rusak kamera. The true Yeah, value of a Tuhan. fancy ring gets revealed on live TV when a host merely attempts to measure the stone and it pops off. Oh, it's about half an inch. Oh, Hey. good. Nice. Well, that one just came off. That's not good. Ya dok Tuhan. A 7,000. Cincin. A typical day at a car wash goes sideways when the interior and exterior of a Range Rover Oh, truck gets patah. demolished. Ya dok Tuhan. An Australian teen is so excited about being the first person in Perth to own the iPhone 6 that he fumbles and drops it on live Jatuh. TV. Lo pecah keramik. Keramik. Gucci. Spekol kuat pecah. Tobat. Oh anggur. Having forgotten to close the wing-top door on their Tesla, Oh, an Tesla. unsuspecting driver collides with a public bus in London. Ya rusak. Terima kasih. Salabor. The cables are any of them maxed out up there. Oh Tuhan. While the Legos, a TV host manages to destroy 135 hours of hard work. Iya. Ah, lupa rem tangan. A golf ball-sized hailstorm slams Colorado and ends up destroying every car in its path. Oh Tuhan. Apa ini? Hujan batu? Dari setan-setan kenapa berujung ke konten expensive fail ya? Itulah dia kegabutan yang hakiki. Nantikan video-video berikutnya ya guys ya. Dadah.